Zdravo, zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Danas imamo neke uzbudljive vijesti o romantičnom večernjem sastanku između dvije naše omiljene zvijezde, Baris Baktaš i Jagmur Yuksal. Dakle, evo što se je dogodilo, Baris i Jagmur su uočeni kako zajedno uživaju u divnoj večeri, viđeni su u ugodnom restoranu, na popularnoj lokaciji. Njih dvoje izgledalo je kao da se odlično zabavljaju, uz ukusnu hranu. Atmosfera je bila savršena, sa blagim osvjetljenjem i prekrasnim ukrasima. Činilo se kao da su zaista uživali u društvu jedno drugog. Mnogi kažu da je bilo tako slatko vidjeti ih tako sretne, dok se smješkaju jedno drugom. Svi vole da vide ovaj divan par zajedno. Mnogi su se oglasili na društvenim mrežama kako bi podijelili svoje uzbuđenje. Neki su čak rekli da su najslađi par u industriji i da više takav par neće postojati. Jasno je da Baris i Jagmur imaju posebnu vezu. Jedva čekamo da